Gavumenti ya Uganda nkomulingo gumwe gukongera amano mbyobwegese ejekataho enkora yokombeka amashomero aha buri gomborora omu district egi ekakwasa omurimo kampuni ya Kalisa okombeka ishomero lya Lyeru Seed School Rubirizi. Eri niryo kushangwa omunyakiyanja omugomuro ya Lyeru bita bombeki abasharamu kwesharinga obagumize ngo manager George Otayo ebyo kubashashura tibyaro. Yagamya mbu yalese sente ziri kumba ntugamba ziwe headmaster agenda azije ku simu atuwe sente. Jo batugambye ku machambu site bajigaddewo. Nero ku macha twabaddewo bantu nga 10. Lero ku macha bakide nibagamba site abana abona ku site ambu site bakoze eki bajigaddewo. Nitugambe ngeje mugaddewo site kati nafe tutekinzova twagala sente zaffe. Obuyinza kati bwaffe tubawambye. Ate mbebaza ati mwekakasisa mu tena kibonese headmaster. Betwayigo obukodyo. Ekyo mbebaza olwekyo. Hanuye tokabo lyangu waitenge ekizibu ky'emitwaro 3 ninga 2 oli omukozi. Ngwaikara nakane engineer nguyakuhereza yakame emitwaro nkesa to runje bari yaje kusara muteka kwefera nkomu. Abasaba katweta kutuhereza emiruma batwereka ngo sente ntubantu zitunga buri weekend. Zarenga na turazitunga wiki ya kane. Semekano basasura burunako batwayikirizanga nakusasurwa wiki basemekano basasure wiki nagumiseza wiki yarenga semekano isasurwa weekends ibiritense mekora mwezi tinde mukozi wa mwezi uturukuza twagamba ngo twaba babi. Harriet Nakamya Alisi yaragira ingnia okushashura bombeki olwakatano ruwa wicheji. Nete abana tembabulira ate wayogerako ne mugoba ne musiba wo sites omwana nga tamanye baba dembo kwekarakasa tebezwe biriveyo kanga senga tebekarakasa senga site bizibu byangu so kubira mukamawo nenge kamukubire kati on Friday at 10 Friday will be what abombeki boto abasigano barahira obutija gukora kintu cyona okwisi bahiza kubashashura amakoraga gasha kwa Ramadan ahabwa TV West.